Enoko say, or someone check him sound. Also K. Frederick. September 22, of course, my darling. Nana Equia Vipres. Kate Bwedi Ajamai. Barbara Asari Anda. Jennifer Arthur. Kwame Amua. Ousu K. Amabodi. Ima Salami. Bismarck Ofuria J. Maglove Maggie. Lemisi Sakas. J. Mensa Judas. Yedamwasi Papa Rahim. Logic. Yeda se Obapa Christy, Fatih Hamidu, Olivia Boatema, Elizabeth Juma. Yedamwasi pa Nyameche Samuel. Munyina mo Facebook live wa mudi echia ya mo September 22. Onyami Shanra send me 2000. Was in fact 1000 comma Linda ewon kransa. Linda say no so abe adeso esre ya yikom bu. Yamfa nkọ boa no na me so 5000 enko ye me maame 1 year anniversary nyame hira September we ya akoda ba mu wa wo ye oma na onyame betua wo ka ni bresem Bible said the yes adwuma yi no o de fam ewurade what is September ye na pharmacy be chia me very necessary obaba usu ko Dubai pacha afia ben because 2021 ko ye dey ko deeper yo ti pedi enim ni nyina wa ha mu de wan cruise mo de am just me made de me defend mu ba bi enye yi kasai na jam di hia no owura yi odi awale sem 2 minim kro no so pacha na jam so mi gi 2 mu na me nene te wo onene ti Dubai ho me pacha Dubai kro be so e ba je Dubai de kro no ye bebre do so ti wo na otan me na charger. Okay. Charger here the charger for me. See. Edianesi. The group be a said the Usika and be a tobo. Yeah, the charger for you now. Now, woman, Abruni Paso. Ya that's no way you're doing. DNA. My lady. Our Pacasa. Fabi yesterday, I team where you been. And I jam me who no ya yet to Tony starting pratching. Me patching. Okay. And I jam me sorry, me called Monsu Quajuma. To me sending Miss Cabefie, Cacra. Now, see, oh dear, say Whisker now sending. So send a commonia moi, Umbedi. Now, you won't a sad ya. Any idea to more. You do tama me me qua. Na, oh dear mamma. And I'll see you, Naja. Me me card, a man, into Busume Swan, no message ni be gumi phone, so I'm so my friend a catcher and say, a chim can to uncle miscan. Or nunco imam. Me dem patch or son, I'm in a year. Hey, Wabusia penny. Papa, Wabusia penny. Ah, Casamame, Wabusia penny, Casagua Casamun. A Juman 1 year no. Wabusia penny. If I was opinion, we woman, you. but show me my mean. O kono wa yo uni anu nyina so te ase Me ba twan yo na be ma no onu yi sika ne ma Dubai na akọ be ma na de ko yi ba twan na de m ko yi nyo no de ko yi e ba cho de bi the case is wo bi jimi say na adwumadi no a ese e pam no do de ni jimi wadawroma me pa chaw Lenda Pokuya from Tanoso Nana Kwame, Dubai. The case is my lady wadawroma. Piao, my lady. Wadawroma. Hey! Not just some of your munya kona me disabiaku, edimu ya, margining nase. Unimini baby, no one do too quiet. Akodako bobra. Obiba kasa wajini, and so kawa wajempa. Timemu wana mu ye say no. Etu obaby babuamu. Tidia so be maybe who sha into a baby watching poor beboa. What do you want? Move to Kwan Majin rather from cotton. And I have some didn't confirm my man of Jones cacao. Name Samodiamo. Madiamo. Yanu claim. Yo, Papa, Cassa. It's no way is Canama.
But only to me busani say the Miss Cana we no. A yaw the year no so on so Jenny dear, no their account, no their sender but to council. On a council. You. I'm so kimati. Now me say, na e do say a qua a bed then I'm in Saka Misika because Okajan so be worry mamma yet a kama. Now oh, any a decay na Cassani young so or yare. Tinebra na utimanu kuni sikem, a queen sika at the man. Ti was so dear court na me catch me bra, mamma bra, Edwis Canada, among. Nam suicide, yana foul brand and number a mammy. Na mi sumi kodura. Na mi sumi kodura ma frau brand. Oso odi eko. Nam si you matineja. Na mi dimbe dura sundwi. Odimbe dura sundwi ma. Be be na me friends ma ba bedu. Oso you wati. Na mi sa dia sa frau brand number ne mam. Because what I tell say o brand te santasi. Usi sa so ye adwuma e wa asafo. Oton nam. To the fa number ne mam. Na me so me frau brand. Oso on person ne bla e beti sa asim we say. Nam se wo person bla beti sa asim we say. Mi ti dimiska fatu mo mistake ya me ye no no. Etiefu bi etim ya mistake dia ma ye bi. Enso mo fa nche me. Kafra. Nam so oji fatu mo ho na du tama me kwa usu yo wat. Na woni ne neti dan ba akum. Bi ba ho de. E odubai ho. Ye ntena e da ba akum ho. Oba ne be ma ntena. Wo ni oba ne be ma betena nti bi ma ha ma apartment bi. Ne bia. Eti na chese ya akosra no. Sanity. Ono so ba ho. Patwan. Otimi ba ho sara me. Ho de oba nko be ma wo. Na be ma so ntimi nko be. Nti se bi ma ha ma apartment ne bi amutim. Na ne hina wo ne okoda. Enu so hia wo cross examination. Adwuma we ye de sua de. Se be ye na obi tie na obi pese okobia. Hina ya kuku a wabete ho adai. Kuku ajando. Uba program ne so. Utomo ama me. Utomo ama me why? Hey, me mai. Kuku a ojo ni ma me wa me wi adi ni medi. O oda mo ama me. Yo ane checking why? That's yeah. Me mai. Omo jo me wo se me wi aduane be ni medi wa beto so order aduane ma me kuku a very beautiful, intelligent lady and respectful. Oni agoso mu ani baby a ya mi hyiram. Kase. Enti ma me mbeduru ye no. Afi de me frɛ na broken me lie. E be si. Esi am tuei se me di na baby afra. O de adwuma diu. On kyerem baby so ane brand te o so what santas na baby pot ya o te na on fa ni din number mama a. Oh, mo fa ni picture to so we dey say the picture to so. Eno o de o mami picture send me. O mami no papa picture. Na what area ho akohwe no. Me ba cho area nkwa wan kan kyerem me. Eno ase o do papa. Ni mani bi wo ho a mo se ya wo hini ni to obo ase. Ti adia sister ba panimu pa a wonya kola watu kwan kodi pa. Eye ne hu yi a wo de abetene. Eti sanya botre na benyenye no asa so na papa na so to. No aro ne dress achichire nti. No amande asore ko. Ono da so yi. O maami no papa picture so e wo ho. Ne maami de onye wo hwe. Engofo maami picture bi ana. Eno na bi a obi hunu ane bi a obi ehunu se. Ne maami nye wo hwe. Bi krampa na nye ne maami. Na we de na wo ne net. Eti oni pa no onie. Onie. Pachan. Ye frɛ no Nana Kwame. Nana Kwame. Kuma se no so te bro no be so. Woka je nse wasini da wa emu ho. Ebu ho. Na ohwehwem na no kore. Me ba cho me de mi nko hwehwem wo bo se wasini da ho ana so nsini da ho. Woni ne tene nya asai. Me ne tene almost 2 years. 2 years. Pachan. E wo kro no so ntiska se na akodi no. Me niema me totoye. Ene me dares am de ma no. E ka me sika no akodi no a 2 billion. Abrampa. We dey am say me yesof maame. Ka say 100k si. We dey nananom. Sa pepepe. We katietieti. Enne. Ku bunu ku ya eso ya fa kwasi abura tachima bochrowa tom kramo na wo de asen kom. To onyawu no de fu no ba na wo de kodu atoso sabusu apeni oba ko hyefu no. Ekwato no. Ono so na wo de apepe. Eja no kwan. Wo de apepe ene kono asante achim ono te friend officer
now the a penny officer now they are boko atofu no so se penny unima obakasa wo de hye no wo kofere ba na yi no na wasa wo mo lie no musa so ombetue scanner so no ma yi no nanso Kristo ti enu ti na yese Paul ka asem bi o se Kristo fo yen nkwase afo because eniama na ye de ye no eya ba Kristo ti ni ayedi we aka sai abamu wa na kwame maame wo si kroma na so te he we ba jo so sini da omo ni sister so eye adwuma e wo asafo ni bra so ye galamse o sa ti santase vejimi ja nke kan na tra ja ejimi transi ejimi dudu mo dia munya kwara mo confirm na mema na mo da sawia na ma gye nyina sa dia ya de acheche no eno ade asem sapai go to kwa kodi pa wo ma me mo process o ti kumase akukuru 1 billion koma o eni ente se 2 billion ni ti se bia so se na ntweti e de akwa koma no se wo do card amani say yiska no na fa go wo account sum na wo ya waje se obeba Ghana ne kura no ade na wonyi usika fa no waba ba ma wonim na busuani wonim ne maame wonim ne papa wonim ne huni pabia kuma se wonim ba bia ote adai ni etumufu ba bia muntie na wo abrantie tie abawe o wadwempo no fi se wo hye ni papa tambia me wadwempa no makohye nkwansia me wadwempa no makohye nkwansia na wo na kwame allegedly se gay asema wo kaye no kura mi donya me ka me papa kwabra kwuda so wabofsua fa me hye abawe amfa di sika mo me ma up too much je petire se bibi e wo wiase yan je petire se bibi wo wiase yan fa ko je nso mu modua ye nim de be wo ye dwaye ye petire wo papa mo re TV Sompa wo wura yi se mo nim no a ante usi duba no bro no be na hoteso wo sere o se charger the car charger ajeman ada happy sister wa mami we okay ana atia fem mami entin fem ye adaka na se atu abusuafo ne ma fifragu woni ma fifragu adaka na adaka to atu entin minya sa mami it is a say pa no wo ba ye no wo ba ne udiska ba ana usika nyina na ba jo sika dem gasem di ba na meboa me man fesika ma na se wadwuma akoye nyina la eni asem no na kodi ni nchem gasem discover ya na me twa tro akere tiefo a mu tie mi nyina Linda mami adenti na bema wunnimu no baabia wakohye na kwantom mpratwe enyo no de koy no se fa usika mame na wo ye sa de me pesa wo kire e de na ma wo ye sa titi roma fa kokodu for love one tenten no e de na ma wo ye sa mami kurana dese mi hu de mi nsinka asem kura nsimfa mistake de ma ye bi etiefo wo de mo fa nche me ne baby bia na kwa mi wo bia bia Linda me pa chawu edru ntiria wo wurai na tope mo hye kani nyina wo na maame no ne be makukuduro makontokwa ma onye sa do kwase me jo za de mi di mi wo kwase akesi be sori akọ kabbi a kire wo e ba jori de mi nti mi nchire na no ne wona sa no ne woda no timi wo so kama lay ala blackie oh no timi wo so asere esi wona ne tira nya asai ba 2 years wonya nsai ana nyi nsai so amem ebi ba ma esai ana na abo ho ban we ye family planning wo bo ho ban e ba to me ma mo ho ban so na emma eduma na me ye ndi ne sa de no na montai enhia ba se ni wo mu a wo ba ko bi de okwa na wo de ama wo ana adra with them asede esi boko my lady boko na mozo ya to aba na wi a backdrop no munyi ntu munyi 544 we ni etwegu aya samu odo mo du ma san fa ba mu we e picture ni to so ipa chonti e da yeti mu nti esi nso bi nim ano so mu hye nipa konfu me de ho meti
Hey, assembly. Hey, assembly. Ya bedroom o, funny atiefo. Ye me koso. Abedwuma. So de mi wo so de me so me wu me hu nya de obi kana meti. Ntumi wu. Dwuma no so. Me ho hyehye me de asa me me hye me ho akonfo me ka say obi be ka say ehuro de me. Me so me ho hyere me. Put that neck in try hye me hu aman. Hey. Hey asemo. Mame. Abi je mo san fa boy ne picture nto me ehwe. Wo so ka che o kuma so mo te bro no be so. Iba cho sine bla ewo Santase. Oye galamsi adwuma. Ene ni sister so wasafo. Otonton na madwene ewo asafo. Ne sister ndin di say. Iba cho mu bia amfa din na mame. Number so a wansan fo bia number mame. Wan kirem be bia obia. Na ne number ne oduba no fra asembe na okeka kire wo. Me fra o ka kire se mame mfre ni bi. Eti se ye fra ibenya no. Me no ka. Abi jamonye number ma ne fra ne we se benya na. No okeka sanse no kan bi che. Wo ti agro kwa usabo ya udasu. Wo papa you ametia ehso e se adwuma o me duduba ho ne den. E de adwuma na na aye. Ukosi ma ne address ya na. Pa che no me kwini hotel ya se ne den. Ya keka ya so mo horo dan nyina. Na kwala nkwa ya adwuma se na benkatachie. Wone ne na awerɛho mamu wa amaba ebi mu nkwasa awerɛho na onyi wodon adi nkyerɛw na eyie ni na kwa ame ame is a champion to so for me dance so for me asem we say enye the first time ya ebi aba ha say eni emsemre bia ya atwam ya handle similar case say ya na ewiase no edrum pempenso bia abrabo na ya ye bono uhu ne ebeye na wakohia enkonhia ewo abrabo ni mu na sebane sa no so a enipa sene na wo kano no se nyame na wuso no na ekofa ensempi aba when you finish say we dey deceit papa abaye ne ho ofe entina je se no wo Ghana no woni partner bia e wo Ghana e na watu bataye a wankase watu bataye a wokọ agwokọ akoye adwuma sabe wo awofo nso e wo Ghana enu entina je se wawofo no na wo mo Ghana no wo maame ya sabe wachim wo ya wawo no na je se wonyini eni ana na se wonyini ni a wonua bia nso so eni hono be ma no wo fa ne ho adwene ntam ohun se ababa yi edo no bro ono ne de no so enu nti no wo fa ekwan bi na wachinchim ne nsa na wagye ne sika na ne ye me wanwa kra ne se obi ayi a watu bata a wo yi adwuma ya edini sei na wo ne sika ne beto wo phone so a na wo no wasende e de amano enu ye for what e de banko se be wonware o nyo na du tu kwan wono nya hihye bia wonnimu na busuafo bia enu nti ade be odo wo de ye odo well I don't know there so odo ni pa de ne je se odo ne je se eden ana abrante no wo tu kwan wo ji sume bia ode kwacha mo e ma na ana wanyina nwe se won de kwakọbọ bre ne mom no obeyi senkrofo na ne me kan se sa pa no pra ne ya ne wo hu se ne ade nanim no eye enkuguo na bra mo so sebe o msemeka entumi ensi ne ye fi se mpredodo aya wadada obi a ono no ebetan wa ye ho no ne ye duabo enu ntin wo hu bibi na won ka bibi na won nwiri bibi na wo hu se esese wo di nokura ma sister fi so no wo di nokura e de man serebu shafon so ehwe tv ana se so mo etie ye ne a ana so mo ni obi ni mo abrante ya obo ne maame amane omo na busuafo amane bono ana wo so wote so no so wo ni na wo ka bibi anya se so maame obekura na hwehwe je se ne aduro no 2 billion and I can answer cry 100 million crump ninya ede na 2 billion and then nyama ya ototo ye nyina eka ho wafa dabi obi be kire no kwan tie abrante ye tufu esese wo sawadwe na de ne sika ma no enten anya sa kwan ya
yɛne ɛyɛ atia sɛ kura do bɛfa so no ɛmmoa wo ɛno nti no sɔfo ma me mede ma no asi wonya so kesi me de mede me yɛ sɛ biribiara ɛba bɛyɛ bɔkɔɔ mede ase my lady mede ase mekyia yɛ tiefoɔ ɛne ahwɛfoɔ nyinaa da biara na yɛ taa ka asɛm bi sɛ ɛma bi wa binom titiri wa mutu kwan yɛ amoma mani na hɔ yɛ amoma mani na hɔ mekura deɛ sɛ nka menyi a anaasɛ nka binum betie mi a sɛ wotu kwan na hwɛ na wɔ mpena bi wɔ Ghana ha na wo hwɛ no wɔ mo wokɔkora ni nya ansa na abɛkɔ awakɔ na ankɔsoso a ankɔba sɛ wokɔkora akɔsande usika de ama na abɛba no my lady me ka deɛ bɛsi asɛm bi so kɔse yɛ di bi wɔ hapan wɔkɔ a na wɔgya ne mpena wɔ ha wɔkɔ omunya koduru a na mɛma ne bi afanya sakwa de ɔma kokɔ nuro so etu wokɔ a usika nyina na wo de abrɛ no wo bɛba na wansi di kura na bi na hɔ na last minute wa sɛ agya wo enti saa kwan no mama mani na so ɛna hɔ wɔ saa kwan ne so wo hwɛ na wo kɔ na sɛ wo mmoa wo a gya na kyiri die kura sa na abɛkɔ awakɔ na nyame ya dom so na wo koduru ha adwuma na wo yɛ wadwene sɛ wo kɔyɛ no ɛnu mom na ma wadwene ne wani nya dai ɛnkɔ so wa ankɔfa awadeɛ wa ankɔfa mpena twen enti adwuma na wa kasa wo kɔ agent ne kɔyɛ ɔde ama wo na wasan ne contract sɛ emfie mienu me bɛyɛ adwuma binim sɛ menya kapre anaasɛ sempoa no ma wani mom nkɔ ho enkoni bɛma bi akyi kɔse mɛma ne binom sabe producer adwenboni wo mu tirim o matete wo mu ketere ma so we ye ka ne sei no my lady ai ubekomu no na wo ya abaya ibibi kɔse de na bɛba sa abaya sei ɔte kurom ha na wakɔdura bro ai kan se no ai obi eman so okodi ne pa na wakɔye no wo se misika na beginning na me de me ama bi account a me di tum ohun no wadaada no wo da bia na me kan asɛm bi mɛwalew na saa adwene we da wo ba tirim wani bɛba ho so no bɛma no na wo miensa no na wo nan awade na amaso mɛware no ni bɛba ne ho so no na wo fanya sakwan no wagye ne sika na wadi awade ne ho adwene ne sie ne tirim so wo bɛwalo na bɛma wo bɛwale wo na ɛsɛ wo ma ne wodu sika ma no wodi ɛno de ma momma mani na hɔ ɛwɔ saa kwan no sabe wotu kwan yo na de wotu kwan sabe make sabe kra wo ma me hia ni wo ma me mɔboro wo a ono wate Ghana ha yesa ka wonya kakra na de bra wo ma me die no na benka tachi a wono ne ho dendenden na wafanya nsakwan na wadu sika no na wadi enti maya mesre moma mani na ho e wo saa kwan ne so bra ya adwenboni wo ni tirim na nakwa mi adwenboni wo ni tirim ye wo mema ne bi wo ho a wo mo ne wote a wo mu hu ewa kaliwa no mu se sabe oni ma bi wo fam a na wo mafa nyansakwan ne ya bu kwase a na nkade ba ade na beba sɛ yɛ duro sɛ yɛ die yo die na beba sɛ ne ma me fa me sika yi ma wo wa bra obusuani bi ani mu ho hwe na wa send mfie mienu 2 billion enne ye wiase mayi mu ha benka tachie agi sika na di ne kwa hwade bi nso ɛkɔ so ne sister to oton adwene ne sister ton adwene ɛwa ka se asaf market wo so wote si dan wo bo ho wo so ayɛ sei we nu mu nyinaa wa hunu sabe ba bi a wotifia duro yi eduru na bia da bia meka saa asɛm wei aya na efele so obeka so obi ada me hwe wo fia wadi a ene sabe ba bia wodi abrabo ayetimu wa ne tua sabe Dubai ene akwantuo mu nsam nyame aye wadom akoduru ho enye kora yusu wadwene kwan bi so emma ba emma bi kwan na wo mebo nwura wo mu na wo bra wa bra nyina last minute na wagi sika no wadi my lady nti ma ya na motu kwan no moma mani na ho e wo saa kwan no so my lady me be ma obu oba kwase da me se me tamfo wodi kan no ene ewuwu kura me mfa ho wo sai kura nya masem ko se oba betimi akotitini mo wirem akobra kotena wom akohohora brosan e to aso se be sai wo ho nie na be fa nyansa kwan wani tua se edo ye a wo kan so odo ni wo boa eye nyansa kwan na wo pa fa so agi abaya isika eti my lady sadia na wo kan me ne wo ya adwene ye ma ne boso me miensa se yanti abrantie yinka mami de hese wo ye bia onkoye abrantie no cause me be ma wo si wa adwene pi se ni pasumasi wa heda tenase adwene boni ahihye boni se me di ni pasumasi boni de my lady wonya ni pasase ye soso ne so na me sra nya dan ya fidi ye so mpa de e kwa chiri abrantie so obi ni mo no na danfo no ne yonko no ya ka kumase de yebo ma me so wa manani ya na ho my lady wa manani ya na ho what do fucking ai we so nyi wodo we wodo kum wodo kwase abuo wodo wo e fa so bi ni so e me di mu wi amadwene no asɛ bibia basa ti my lady ya ma ne boso me miensa I can't say na ya e fiti ne
me kwa de kemenya fiti ne kosi adwuada ana na awotwe ya ntene nka my lady abaya yin samara me de be ma obu oba kwase de se be wo sai kura nya masem cause we nipa we wudini we nipa bonini cause we te say de watwa sekan de atwa watwa sekan e de atwa abaya yi ono wonkotena wo mu 7 predators ne nsa nyina ewu ne mo wire nyina ewu enko bre 2 billion wadi sika no wadi atoto ne mrade nti my lady wada roma sabi awo kana me no ye adwene ye ma ne bretie bi ya ntene nka ye nkyira abaya yi kwan na de opeso ye no wonye de wonko ye no ene wo sole na ne mpabo abako da ne ko ho na ogbokube na odi siri to na pampam na wonam a odi sika bebere no me de manu asi me so madase nana brampa my lady samda ho my lady medase my lady ewiase ye wom sisi ye no da bia me kase eye sisi sem na sabre ye te ho na baba wai my lady onyimi o na ye odo o hye ne bo se obeware no ana ote ase ale amaso san kwase asem ana na kwa me adi my lady omu sa bi na mama ntimi nye mema papa ze no so baby wadwen paso obeboa wo a san kwase afo bi ti sei omu bi na ma papa ye enkoso ze na my lady me nkasa tenti bia da bia meka ne da yi mu se nipa woti sei no ense so transididi ma na to se so transididi bonduaku no dabi he my lady me asem meti maka ne ne se abranche bi ti sei nye police station asem enye court se ye hu ni hakora enye court asem my lady nipa nsoro nyame my lady he papa anya hwe abone nya hwe se obewuo no onsan kwaje obi de enie no eno no hu hia pa my lady abranche ade awaye no se abeba yi wi kra nkeye o hia wakwantuom se kro course no my lady ehonom no enkempradwe kra nwansem odin pa ye tiw se wo twempra krom onom a my lady yebetimi de watum ana se yebetwa wasu de waba wo krom na ni nyina mu no otene baabi wotu baabi no ono watene twempra no waka to ni tirim se me meware wo enti yamwa ye ho ne meware na my lady ade ba ko wo ma ehu ni se abeba yi se abrante ne maame ne papa nyina ewu boy no ne maame ne papa nyina ewu uye de hu ya wo de picture ne send no nsem oka eka ho no ne maame ne papa ne maame ne papa ewu e wo Ghana ha na eti picture no wey picture ne ayi titidie no bi black and white ne bi eno omutwa wa hade send no e wo eye Dubai ho no so send ma ne dofo se kranya ne na na bi enti so wa hu se de ade ne che enti me no maladi ni port se wo transit di enyayie maladi enyayie enkwati asem no wadie no he wa mazeze ma nyina tu omufo maladi efe ade mema bi ti se ye no mama ma tu omufo wo ye ho enye so baby wadwen pa e wo ho so obeboa ho so bi sai bi jeti wei no obi na ye so obeboa na se hade bi anana kwa me aye ada na ade be example abije me yonko amene ne nam na ada wudi obi nya obi maladi abije me ne na ekoba eti na me ka ne sa no eti na kwa me ade aye maladi antwaye na o ka se boso me se miensa ana se nya sa na wo ka ye ma na akopem August dabi March dabi maladi kwa wa abebe wo ba wo se ne maame ne to mani die ni 2 billion ne niema wo ship ye ntimi nka obi nchama ne maame abre wanto aduane mani ni ashepo niema wo se wo dototo niema wo yi ni nyina chem wo de agu box nya box ketwa na kwa me se me ship abre wo ja niema ne ma no ne nyina wo na kwa me ho braba trasi be yi nsema eniema na da so maladi eniema na da so no eja wo mu wakwa wade o lenda betra sevra maladi niema ebi wo mu o wo niema ututo ye ni eno se bra no be shipo abre o ba chan eno so ama eniema na ama maladi the people eat enye nyame sura kai se we bonu dua ku no aya san na tie maladi yan wo de teze wunti we me ono ashepo niema na bafa wo ade ama na yire ana na ga bi mpo maladi nipa me se o ti se nse so tena se ade niema na na ewom lenda mentade me mpabo ayese ma ho niema na mikula ka be sei engetu ano de di ngetu enachi no ono susim na me mpabo mentade me nku am de bibia ayese ma ho niema de ewo eno se ko na me shipo abre odika kra be fa sa we se ni free accommodation wo se enu se mi mra Ghana na no odika ye de aba wo bedru ye no so ama banchi ama boto ama bedu ye niema no so ama ai se ka niema be dika ba ansa nka me maba
no be here near mama wa who crack hey sister menya no kra enya sama isa ka me do talipa bobu ani so pawo mama ubetimi abum kra me bia bo me kra me hia so bi bobu me my lady abrapa my lady my lady ultimate sorry bono mani ye sister sorry bra my lady Debbie sorry bra so bra na batem se na antete sister what my lady and we are just around for to show wow can boo pie show our dressing oh my lady bokwa na nya ni braba o nana kwa me pa di my lady abi je mama safa picture ni to so ne ento ne nkra abawe wonyimi yo na wo wadwempa manya no wone wo chate ya yurade ya dase waka chense wo the TV so say the dwa I don't why say why pa the TV so what trend Ghana the whole world wo ya betrend ufiri akoduru Kosovo so betrend ya abi jenso yo ka waka chense ya the Sompa Nkomo so abai wa no agire 2 billion efrem nana onde ne din onuma nana kwa eh aja wa ye bio my lady chese oba ye nkomo oni ye di office no afi wan hwe a wo bekeka ensem hu hia kra kira bebe ba ye ntu nana kwa me me pa cho wo ko na wo ye virgin ha wo fa be ma da on ma me hwe afi ye ni abre na ye die no wo be ma de wo ba so le akọ because me ti bi da le ma wo fa be ma da edi me pese me hu de ma wo nya akokuduro yes ama boy no adentia na wo pen dodo ana wo nipadua no wo wadwempa wo nya nipa boni no hu nipa hia wo nya nipa boni sa na wo tie wo nya nipa boni I say wo sere made ne se we de wan sere wade o wo mu say wan sere made na so o si kan ye no wo wadwempa na me sa de ene agi na eduru se ye kwa na ja aware na wo kan ye mai ni aware e mai wa he muntie o enye abrabo wiase nyina ne aware o enye wiase nyina ne awade wo bi akobi ne ade chi kwa wo ni ho obi akobi akobo dam eti ade nkoa na ya mo pe se be men abai wonye duru ni fie bi so na se office wo nyini dia enie wo hu mo ekwemo inu na be wuo boko my lady boko wa shema awia yi hey me pa chao faith blawai na de ne mejeje kro no akresh na me mfa me hona edre my lady hey nyame obo me ma wo ye beton sem but asebe no say na e ka so odo sisi aso no mpenti owo sisi aso but me gidi say odo sisi aso chen owo because I wish the obeya ya senyo odo pa ne promise of marriage go nya de oye enu ti no e futuo kese pa say asema o kan ya mani agye pa say aware no so aware wi a e kira create mi go aware nya wiase nyina wiase eso cha aware o ba wiase na wanwa ye won ma bebre o ma be ye mi o ma kese o wiase we ko enso o ma anware da dabi ma gidin pada to ho amenchi so ma anware da o ba bi ti aware ya che se no pese okun ho kura ma be ma o de ye den hwa asema wakwa kofa aba nti be ma no se o ti ye nka de a onye de tene fata because be hard dwene say we was me ma bebre chance o be say no usubanye bebrebe ya okekam emfa me hu tam no so abesori ai eno ti Faith Homeopathic Clinic bra na yetimi amwa o Prophetess Dr. Elizabeth Faith o se be chef diem
yɛde nnuro ɛfiri China aba yɛakɔ bie Faith Homeopathy branch baako ɛwɔ Guangzhou na ho nhwɛ ansana China ni broni bɛma kwan sɛ bibie hospital branch ɛwɔ China no na kyɛ sɛ nyɛ asɛm ketewa ɛno nti no baabi bia wowɔ ɛnɛ awie yi wotie Sompa Nkomo no sɛ wohwɛ sɛ wotie no Faith Homeopathic Clinic yɛde adwuma no dum pɛmpɛnsoɔ bi a deɛ yɛhwehwɛ ne sɛ obi a yɛawe ne ne di asie biara no obɛnya asomdwie obɛnya yaresa obɛnya ahotɔ ne kwahusan ama nipadua nti wo a yareɛ tete wo yareɛ ɛhahaw kyɛ sɛ wasɔre wo nipadua so koraa ɛbɛhyɛw bɔmmɔdea ne bra Faith Homeopathic Clinic bɛhyɛ afidie mu wo a wahoɔfɛ ɛne sɛ na wotie a wokunu ware wɔ kyɛ sɛ yareɛ nti wagyigya wahwehwan awiewie sɛ amoako ne adukura fa bra Faith Homeopathic Clinic you will know any fidea ye desa yareɛ ɛno nti wo a oyare ne drum pempenso a yɛse yɛ frɛ no ayɛ terminal disease and ayɛ chronic disease yɛse yɛ ko a ɛnkɔ no Mr. Faith Homeopathy yɛ ko a ɛkɔ na nyame yɛ adom a yawada ɛbɛi starting from yawada ɛbɛi ɔbaa biara woyɛ kunani a wobɛba hɔ no ɔba free screening because yɛyɛ free screening aside that yɛ kyɛw ntoma yɛma omo yɛma wanwa nneɛma a wode bɛdi bronyama wani agye Faith Homeopathic Clinic your CEO prophetess Dr. Elizabeth Faith or say from Thursday yawada we echo or baby a we kunafo a obɛba ya resabia bia no o de o ba de nya so do card beba aside say ye be saw yade no ye chontoma ye chomo ye chowanwa ewo Faith Homeopathy branch bia across Ghana eno nti no baby bia wo bia no yare bia tete wo bia no fabra na yentime mmoa wo ne saw yade kire say January ewa pa yempese wo de yade na ebekọ January 10 we a ebekọ mu ne de nya asem ketwa wo sa de yare pa akọ a emmoa wo ye bema o mema sem akofom ojonso sem bibia yare bia ha bia say your kidney say your liver na efelu yare bia kan wato a etete wo ba ye gibra hwedi paduanim na yetimi ama olu papa ebitimi aboa revival na ye sha say 21 days ni so enche ye de beba wie and until what say ya ujidi sa wo yare no honhom bi tagire there are times awa kasa wo tena se na wo sese a ujimi say me yare de debi sa wo jidi sa wo yare no honhom bi tagire a Mr. Akwanya na ani bra dynamic grace prophetess Elizabeth Faith na kasa ne sadano odin sadano si ho a ye sunsun nyuma the mesro say bra unu munro no na mpa ebo kese nso etagire yare ne say de tebia no Dr. Bismarck and so has a or be beso na yakoyenim. See, betna se ni agidwa se ya ebia no bi tikem obi si fom. That's right. O say radio na fe no dia to onum. To on phone number is 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and I say 0275 96 94 14 0275 96 94 14. The Arabia said say stroke and account abubu to them Fabra Faith Homeopathic Clinic. Send and watch ya nesro ajojo ne former ajojo ne one side na ajojo obi was severe headache, say tension headache, say exertion headache, migraine. Na Fabra Faith Homeopathic Clinic. Na yenhwene am wow e okwan bebre so say de ye atu dwa no ya wada ekuya ya wonwade kese e Faith Homeopathic Clinic. Obaji achede no na do hanso beto doctor Kudamani ni asa yare ti o yare a wo de ato so say yare we de na bekum say typhoid say ulcer yare dom bia ya bo ndi acho diabetes am wo ni hwade a wonhu ni ye okoda kete so a osori mpepi na dwonso ansa na ade achen abrankrofo ada fa bedan Faith Homeopathic Clinic yan fa ho fa mfidiem say glaucoma say cataract dey when you hwade a ade wo akira hyperopia wonhu ni ye ade ben wa myopia agisa o space no waken kan Bible fa bra Faith Homeopathic Clinic ne wo nyoma kukudam ye o machine sa kukudam ye de be fa wani ni so de o se ade aduro kan so ade aduro aka am wa hwade ahu ni pin da from kra wetim afa ni na prophetess Elizabeth Faith Homeopathic Clinic fa be na na kukudam doctors no ensure ne fa aduro. That's right. Wo kumasi aye o ahenema kokobin 18 mu ho a wo akra nso aye wo Santa Maria, Abuya Junction, Bogo Sufo in Uncle American House, Old Aseda. That's right. Takradi for Uncle Anaji Police Station in Chahonma,
Koforia for call managers. Landry Managers Managers Road, Poly Junction, Honoma. That's right. And you know, said the air cannon, Yari be a Benny Peduanim. When I say Tata, Umi and Atom, a sciatica nerve. Sabusumi we say paye, share or more osteoporosis, any osteoarthritis. O pot no apostle and a pie and what's brepas and what me at no. A nkasemu ya de obi kro wa onya accident any a trace so but as I speak right now no wo wa oti yawo e was akase ni Mr. Fabra Faith Homeopathic Clinic na yentumi emwa wo a ete abesi wani so okọ antoa ahodwo he ya ma me bi ho ete pass ni so nso nyame adom ba Faith Homeopathy no bibia aye kama e diaman antoa ahodwo ya eno nti no ba bibia wo ya re bia e how oba wonya lower abdominal pain wa ya se ho no etwon be ma wanye tro wa wonya ni dane so ya se ya oyapa mesro na mema na moye masturbation ma mo mema aka akohye ma yeketo abi no ye be sro Fabra Faith Homeopathic Clinic oba ye be ma waduru a masturbation okra wo kon no so be ye biom mesro Fabra oyire da ho na wa twon be ma Fabra Faith Homeopathic Clinic na yentumi emwa wato ensa no montentan na say addiction bi na ache so a ba Faith Homeopathic Clinic a ni nyina no ye be boa na ade a e be koso ya wada we e kone de me to me safre maame bia oyade na osaye kunani bra Faith Homeopathy ye saw yare asa che chore ama bronya we aye de edi ama baby bia obia bema odwonso tentem as a result of diabetes. Well, diabetes day a 2 weeks ago. Now a man say what the ho na mo sori ahomache sa na ya no munim se wo ba wo nchen obehu ana bema afa ho dwonso or dwonso 5 to 7 times ansa na ade ache obesori na nim nyina yi nkase ontimi anka oba no wase oba ne na wase ni mood ebesoro e Faith Homeopathic Clinic bronya yi wa wantimi ani dwan kofie o mema sam nsa anya adwuma ohu ahi no wo chen obia besoro oba Faith Homeopathic Clinic yes sa conditions ni nyina na o mema sam no ntimi sipi awie peye ama won so ani gye akonkai fa number we ne friend 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Ebola bola yada mase Faith already shampoo ai how here o je papa say lay hands on so na yes sir lay betransie na yenya no Linda betransie na my lady on say me gina ni mo na ye course a ye de ne to so nkrofo frɛ so muni no ai wo mo makotena Dubai ho bi pen no ipa be mi ensakra na afrɛ me na my lady ensem mo kan nyina ne se abrante ni suban ano no e wo Dubai ho waye no ho minim agent enti so betena so amene ade be chi wo be ba ne nansa so no wo macro watu ho enti ade a woti krom wo ye na wo san ye agent metime de monema abremu ni bi ogigi niema no ma me se champopo na no wagigi ni nyina na so abehye po abranti wo honom na adwuma wo ye no na ayo ba so aya my lady oba yu se eye nya asem keto akora my lady ene na chase ade a na brabo sa enti waye abeba bi na DJ chat no ai ena so ntimi nkasa na oso onim no ose eno ko one na chat na oso onim abeba enti ogusu one na chat wo okay ya try no Kevin fa yi 1 year anniversary ni to so maye na entwa BJ do beba beka na enko ye next case ye nua ba ma bi ba ha oso okofa obi yiro sese na yesi jama bibia betwa na so trama nipa wawu
Sompa FM Sompa TV Kumase Ora Desmond Aqua Ewoda Ora Frederick Aqua Ewoda Abusuan Kenyina Anesia dofwe so aba panyi Elizabeth Ohene wa Nash Akosua Gladys na Fisha Nana Drusuo aye December bosom de toso aduonu baako 21st December ewa Chimoda yare hosem me ma mi ja me mu ko ye no afi na bra so si kodi afi hia na no achimoda December bo so de to so aduonu baako eye me me da ye be ko nna ne so achimoda amusie ye ba be tra me sister kua chiri wa fie anti iti fie atakra fie e wo the point ye sorry a ye ko home a kwasi ada Penel Assembly the Church of Pentecost achimoda enu achiri no ye betra se o mi ankasa me ma me fie wa achimoda akotes apiabo ama street e ho ne ye betina amfade no ye lace fufu enti adofo nyina atu ensa frem se momre na momebo na me ma me wo me awo batampa afinshi adadi enye sonko anti baby a wo bia onyame mfa unsie yi wachi ansei wachi ayi waye samampa na koswaye samampa yadamasi me pamo chew se abrantie no eni IBJ chate na sama wo kan se ye no kore onim gay na ne mpran no na one na net ye gay ntumi nkase wadi frodo no na emom one na net ye na ga ni di sika ma no na no yale nti odiska na kwese agiri asema wo maame sika wo bodo so ma ni 20,000 de musika na ye Dubai sika na ye sika so ma ni 200,000 ba sika ni mu akakra bi na duru 1 billion na se nu 1 billion no o twa kohwie 2 years sika nyina o twa kohwie 2 years sika nyina na eyesei wuni ma no me pacho every month bia okoyi sika no every month bia okoyi sika no hwan accounts me pacho e send me mi sika no to me phone so a because na wo mane wo phone so card na edi sika no me pacho sa card no wono no ho card na hwan dia card na hwan dia pacho card na ye mia me dia etiefo hwe mia ana wo de card na so ma no me ba twan se na kwa me se mi sika won ho eye 1 billion enye nne ne kina na sa 1 billion megie because me niama pa no kura hu no se de megie me niama no kura won ho no me niama na won ho no a me so won shape family no eno so wo ka sa me niama no kura na nya ketua niama me toto aye no ene me dale sem sade ma no to aye na adwen se 2 billion na me dollars no na wo ba no na ntumi mo bon fashion drosim enfema edra na no so sade ma no hey Linda eya mo te mo Facebook form so ini ni nyabotre ti de ga iti wa pa iti wa jimi ni hu sei enti mo me kan jimi kire no asa na yaboa no de o ma ni free wa kan so ni gina dollars na kura na sade ma no na o se no so anyi no fanye den Linda mami na o se no so fanye den lei oh me na so fanye den won fento anana mo be wale nti Linda timi hwe nya brabo ni nyina ne awade o won
one say who of you say when I say Fena woko 30 years. When you need, did you any what? Hey, Mummy and Kwama, so be an old binim boy in a bush for 055493100548 9192 for yes, Samo. Abaya Sama, you know, Bema Tare, who quite Tare, Uti Pampe, Yaudaso. What did you buy? And I would do what would tell you. Eh, Groma, I said, you sika. Whoa, wash a year. Wash your baby almost ready. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, me do food in you. What's mommy? Yeah, drop. Hey, dear, why young fools work at Hey! Nadia, what you plan? You make you want me to make you a palm and what you me. And no police or police will show so get now, not show or show or show one or show Iraq, one of the other locking the Jana clothes. Now, what's in your point? You mapa, you could want to be Sika, yes. Dile oba we den na odidi. Oma me ne hwe. Ono ma me neti. Na watimi aha oda. Oba wa aha oda. Me na me papa net. Na me hira no. Hello. Hello. Eja pa je odi enti o. Hello. Yate unka o kasa. Mama, good afternoon. Afternoon, oba hima. But I want to say. Erade adom me ho ye se de mo so mo ho ye. Yes. Sister, I see me come and send the pan. Madam, you see, I want to call Saudi Arabia. See ya, Madam Andian, or by our funny time and up down. If you see your mamma pass or Mutuquamoko, Mutuquamoko in Hopa, and the Bema and I an idiot. And you can't know what channel cry, Madam Massimova. Hello. 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 Pacho yenti o. Good afternoon. Afternoon. Na sister idea, the way idea. Why me speak pa? Ow. Opo na wo be mu di ka ma be ma so panto. On the phone ba kana. Oba waro anti dia. Usi ka ni asa faman. Ow. Na wadi ba ho wadi o ko ni. E bon pa ya no bo ni ho wadi o na dia no ide. Yeah, that's it. Me mana krampo e ha wo mu. E ha wo mu se oye sister ne sa. Hello. Me ma me orini papa bia. Original na dia abrusu o. Ajita. Abrusu. Ah. Masomo ko tini se ko professor na virus na kan tini abegafo. Ese do wa so onto akati. Ah, no bi na de de share di. Na mi ya ba se ya ba ta na ho. Enen ko ba. Na she da ma na to ya. Ma be jo mfia no. Na ba bru ma mi ya me ja no. Because ma, e mo ya o. Obi say na se ba ko se. Ewura, that man na do tu kwan ya na. Baby. O ma mi ewu. Baby. When come on, be makrani, na ma. After the man on Sabi, who told you no more. If you say Bemano, we will call them, we will shoot Bododia, we are by your children and everybody. What many nice says, so we call it so for no today, what the cocoa class I can. It was so cool. For the say Anton and Carlin, the Juada Sabra. Ma, ya better than Africa could look so. Look where my bush for Behuno. Diana Bram panic baby, I made a many. Oh, mamma, no, you're going to wait in a mission because what you need, you need to win your support about by and you won't buy a baby. Bema do her, not you more her. You know, any Sabiano. But my hair, where about way, a bad decision will be our repa. But this is about that to Bemano. And she said, Bema, Papa, maybe I'm not Pacuniano. What you need dead or Papa, you said the could be too big. Your sound so bounce was that your sound about your sound so I didn't work out. One man, what is? I want it. Ada orija kaba wana ka yire wana. Hello. Hello. Pacho yenti o baba. Me pacho
Mami Sofinti. Bachomuti. Yetie. Hello. Yetie. Hello. Kasa yetie. Hello. Mami ne de so nya hwe. Hello. 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 Bacho aja udi yenti o. Hello. Yate wonka o aja kasa. Self Mami, good afternoon. Afternoon o. Your friend my school make a self read my in Krobunum. Hey, asase paso. Manim. Oh, money for you, Krum. Enua otese. But I say, Otese. young to pan or so de. Sa so me ho ye tiefo nyina betie o. I found what they are mammy harmonize. Ah, you obedience zela. Near tuna for baby. Tell you about the break. Ah, you. No, I mean, any my hair, mistake, Papa, you cannot hear it today. No No one, and now what's the hebo will be asked Lua. No one is go to Atia. I found you credit out to be so now, said you, as Sky Musia boy and at the break, your own Josana. Ah, you. Check. Boy, and what was your boy, you want you go to Ninja supermarket to buy. Your crowd will sell quite your own in the Naya. No, the one now, Massa, of my men, no, which is doggy be about choir boy or bray. And the bed Dubai Museum or Esbobayo. I eat about the farmer, Liamama, the farmer, Bramo, so you ever know. It is on the side, no, you also a mini Mekayamea, Okuo. Oh, true to Anka. Bye bye. You. Hello. Hello. Hello, Mammy, my hair. Yeah, we're me rampache udi yenti. Oh, Mammy, out of my importer now, what to say? Hey, kwajo ya huwa? What Bob and Medin, Mammy? Yo, young boy. Eh, Mammy, no cranny, Minia by Yama, one mammy says every. And to wait me a quaquatana, a war anti-fame. No, don't be pan or one map and me, one map and me, dinner, we anti-say. Ah, Minia Bay. One may do when you be. Now, my media cacrama can say. A branch and so will name say, why your bonny be at ya. On man and I'm bonoton, wanted to America and Tampan on Pamela. My mo being quacheno on Pamela, naming a ban when you're not some dear. Ye wi am frɛ no abije mu frɛ ka kyerɛ ne sɛ ye de ye bo nipa sɛ nane wo kyerɛ yante ne nka won kai wo sɛ ye de ne fu bɛba ne na busuafo atua ka ntane ya na yie tiatia ɛno na betwa so abusuafo ye case bi na case ni asɛm bi aba na ansa na no Mrs. Betty Amankwa Osumo Presbyterian Church of Ghana Ramsia Congregation Taifa and Crime ma Betty ene wudi wa woda oton ade wo kan hyi baby a wo bia mesre onyame nhira kwatenten enso ede man uku Mr. Mankwa Gambia number 1 with the number 2 here Mr. Mankwa ne nkra ni nyina so omodo papa uni original diner obi aso omodo pa me so me do pa na wudi wa woda onyame nhira me pa chao mama yenye we na abije video na ready enfanto so na to aso me ba fie no me yemshim na mo me yonko bi a oni mo kaisa case ya be mo bi oso to taisia me ba na ade asa na me nyaka me de nantiam na me tete na me sie yem hyehye ena me de bedru fie me ko fie be ma ne ka kire me sei me ntwen na me hu kama yi anu pa wasam no na eboboba obi se wiye no eduabo ba pie mu pe na eboboba ku bunu ne so ya be wi asam no kama ye kasa o kan me fa ne tra ma fa nya asem ena me di kofi ti ade chie na me bo me yonko na amane se endura me kwa asem si o se ni se na akosi no se sa na me sen ani by dia na me ye na me se die ni kunu ne kan ne se me ntwen na mehu ti se no oba no ono ne se won ware ye wadada me no
nso me de me wura ni na ahye ni a me de ne kwachi ebusuafo say di aba no na bla no so oba no ye ne ho ade oso wa ye ne ho ade a omote na ga no so jitum honum no ma nya ho ambusa ga no eti se ba oba na de na di waba ba me ba ne say mwa na mi ya se no oba no ma frɛ na ma na ti ase se mi ntimi ne ntina eti ye de ne ye de aboa wo se no sa asem ni si ya no ni kunu ka asem ntwen na mehunu se amama adwuma aye basa etu susu se bia bra na bodua susu se bia bra na bomi bia na oba na afa bia ye mi bibi abiji enhwemu ba no ma ye frɛ oba na ye frɛ be ma wo me ehu na me de asem no kwa ma na funu nipa eti mo ma ehu ye frɛ hwan abiji abusuafo eti se free sada no adwuma asem aye basa ye nuan yi mo kai no so ye oyobi oto Charles eno okoye adwuma okuma so bobro no bidin okohia baba wa bi wo ho ye ba kohia baba obi o se na baba wa na iwo ku ani ku ndi ka kese kokwan so ene ne kodaye na bibia si teme ba ne afre abrantie ne bra gina homa no so wo ye se wo ba no wa be ka traffic mu eti ye ne be kasa na de asi no ye nyina ye de asua de mamu wa mo de mo ti tokuro bia enwi gu so mo di be wo mu every hair be hair you go enter every hair ho hair you go enter no mo be enter mami wata hair inside now you go see ememu wa ba yo ma dwen se bibia ya montra se nwi gu so de sabo anwi sabodu ya ba nwi se enwi every nwi be nwi ideni media wo mo media wo be wo mo media wo every nwi be nwi media wo mo mu be wu ntentem say meba off cyst ovarian cyst dro tatashe na wo bu ni se bia kwaji bi ma no hormonal imbalance dro tatashe mami a uchima mienu na atwa obi wo horse afimi nchima ada nkosi ato nye obia nkonkoji bi obetimi achima yi a age se wotukosu yi enu nti na kokko bi wo ho a ebi nkosu aso ebi kosu ya okusa ekire enti ohia bi doctor catch also when your ovarian cyst chips are blocking wo hormonal imbalance wo low libido wo bebu nsa amansa mehweme we nyame nsa no konakojibi midpoint pharmacy for ne dia bayan ne de midmat tablet in suspension my adro tatashin so dia ba o memu ba bi etu no tondro benya bi tachiman monkwa brefa chemicals yani we yi mu hospital ne dia no hwe be komisa brefa obema bi kama me pa chow 0596 607 858 0596 607 858 sister natural spices didi peche bro nyai eno an ye die obia nkonko jibi ema ya no so nsuo we bro nyai enkwan ni siu die no an ye de ye akokwa na kono kwa jibi kono kwa jibi kono kwa jibi kono kwa jibi bro nyai ebe ye de kwa me papa agima bedu nsa no adwuma obia nkonko jibi sister product asom Ghana ni wiase mfie bebre mo kono nkonko jibi we ya phi muso ye wadum pampa so pizza to kwa radwa ho e hono mo a fo na ni muti bantima dwom so am dwom enkransi mb no kanhyi ubenya bi enso ho 0243535025 Robert lubricants kona kwaji bi engine oil ya de gu kem bia se ye tiko ke bia ni nyina ya de gum na ma engine adwo tete ho ni sa petrol ni nyina de gum nyina udi gum a edu be koboko eboa pa 0592 350 916 titibire mu ame papa fra brochire by 1992 ka bi ode by citron ni nyina ka ne din no citron udi gumu ebeboa me pacho kanjen eyensu kroje kona kwa jibi su adidi na abo hyehye wo kona kwa jibi eyensu kroje kona kwa jibi kanjen no ebe nane no ama wati meja na aboko 0241449191 Piwak 3P
eye toa ehwe we pai ni tini kokko why can say mo so nte eye 3p stress ni ma gina so eye 3p kone ko jibi obia num bi 928824 educhumwa mami wo ba ya che obey 20 years ni oh na duro say kone ko jibi educhwa ko jibi ebetu ase untimi ni dini nyina obetime didi ebe hyehyɛw we gyina mu den 0599415191 Boris B bro nyai enoa ne yedidie efi akokɔ ye noa ne yedidie oh akokɔ no na makɔ bia de ne nyina bi wɔ hɔ nyina obenya bi Boris B hɔ nyai market ba bi o ti room 0544444453 Dawood Eba Clinic sa doctor yi wo ye ayensa ye dwaman kwa jimi ne krono eno nko an yensa dia ka bia doctor be sama ko no 360 no now the ointment ni twi ye wo dweso krapa ehɔ no mo an ye wo 2412444112 bam echamfo ban o echamfo ban yade nyina be dwane fako no fa haban to so na won twimma obetu ni nyina ase funwi obemia me na wu 0244988004 me time osi bosumi bia ugina yasabe to madede adura kono kwajibi time hh ensansan ebetu ase afiri wa han mu no ni nyina betu ase na atu ni nyina de ko 441766 pacho midima fo se wani amawo Dr. Time daso ko na wontwa time nto ya de so ya de bia otu ase 272215 edusa herbal mystery ma me eduso edusa o se ma dance enie ko na kwa jibi adusa ko na kwa jibi bese obetime gina wona so ma malaria ebetu ni nyina fatwitwi na ho no bebie bi wo ho 0500110115 pacho tabita clinic ya sabia aba infection kum fo ni kire ho Johnson tabita fo ni kire ho doku test no o mahwew ama ho apo fo ni kire ho no mo hwe kama oye diet therapy o person ma home care bebe fia ya wa hoto da ban syndic junction wa atakra de osunwan ni nkran ene takwa 0260196219 legacy night bro nyai ehwa an ye di ye ni kire ye kwakwa gi ye ni ye ni ya dofo wo ma oba na hyefiache be ma nso hyefiache ye nyina de ni kire ho kwakwa gi ye ni 300 500 400 upe table reservation ye Micklin Hotel 29 ehonu mo an ye nyina de ni kire free 0550799375 a bishop 75 apem prade fie no no akono kono kokwa jibi asumade chain de tu ye sisi ye nan ni nyina da de tu ye nsa watches for ni chire ehonu mo a me pacho 0598585219 sasem herbal ko na kokwa ji aduro ni bi saduro no eye kama se o frabro se no wabere na o homi se ya kono kokwa jibi inso mi akokete so awo kono kokwa jibi fresh na kono kokwa jibi fresh mind meme jinam se ye ebeye obema wa ye kama apeja se ye fresh coat di no akoko ebeti koko ni nyina afiri ho ezo wo free fie nyina wo bu afu me pacho kana eba mesha eno ye malaria duro betu nu nyina 0559319319 ewuro de me ye obi kana meti my lady boko so me ho kire me yo nana kwame yesi nkrofo send link na man wo Dubai eti wo hwe me nana kwame tie krobi wa krobi tuaso sa my lady krobi wa krobi tuaso me ka kire o pray enye pray me say free sa break up match so afa ba we si camera no nana brampade wo be ko ba bi me kire no yedi wo fu beba sa pepepe wo bu sapani be tres kana sane aye wayi mi do nyame sa wo so ya brant ya wesi so na otadua ho na ye ka hwe na wuntia obi baba maame yesi wo hwe to ne nkra wo de wo hyew
nyabotre so de wodu obi aba abije mu fa ntuma nsam yakọ second case ewura no mu fa odi oni tum boko my lady wo shaw to ne krapa yo don't know you, I don't know you personally. Yes, but the way the lady came there and saying that I have defrauded her, it's not true. Defrauding is lying to somebody to collect his money. Please, you understand? Yes. The issue is, he was my girlfriend in Dubai. I've already written for you, but I say you need audio. I was staying with her. So he used to give his money for me to keep for her. That time we don't have any issue. If you have issue, he will never give his money. And if he doesn't know me, he will never give his money to me. So things become difficult for me. You know me, I was working. So things became difficult for me. So I canceled from my company. I tried to look for work. That started my issue. So I did not get a job. I entered to overstate. And I was up and down, like sleeping in the bare space, sleeping in bare spaces. And unfortunately, I started get some issue of I sick. He knows. So I was supposed to do some operation in Dubai. It was very expensive. So that time is when, like, I used his money. So he reached the time and he told me, no, he want to go home, so she need his money. Then he came to me. I met her. I'm the one said he asked me to book a airline ticket for her, but he was very furious with me because he was mad with me because of his money. So he stopped the relationship with me. He said he no longer like me or he can't be with me again, but he need his money. Then I said, it's fine. But right now my situation, I don't have the money. And you two are going home, so it's fine. You go home, I'm here. I'll struggle to get a job. When I get a job, I'll pay your money. And since then, things are still difficult for me. Sometimes when he calls me, I feel like I don't want to pick because I don't have the money. You understand? Yeah, that's the situation. It's not defrauding. Defrauding is taking somebody's money or lying to somebody, or you try to help somebody and take his money. No, it wasn't that. This one was it better than that. It's sick and all kind of say. Facebook for say sick. Edia. I know idea brofwa. Mame, wash out on and cry. Efri eneko akopem busum we awie ye amfa misika amfa mlemia no niema ene me niema mebo dua me bofia no so a me de unwa mu nyina beda ase ma me de wo ba wa wo no wo fo ase mu nyina memia di kredo atu fiem because kwase ebu na wabu me no minjimi ba kokura se why you say wuntua me say enu safu enko na wie no na ufie ye de kredo betum je me se meye bia me ye de kredo atu ufie bia meye ako me ba me piesie ba ako no na ye me body guide me social media me gentene ha nyina da o kan ho bia koso abakwadwo say me kan kire o se kwa komato no no ti Dubai o wei wo be fishing out befana ba na me ba koso abakwadwo so de minni no eti na kwa me tie na tie ni piem ti wansem hu na wo keka se wa shi obi baba wa ne twempena ba ma wuti tare antre na wa fo obi baba wa se bi wo yi wodo pedi e ma wutu fi se wajimi identity free asaje ni sikaka kachi pipi be fo wani so mi do nyame pipi be fo wani so na krobi to so so wo ye gangaria ya ka bibi amonte bori be na wura wo ye wo onye hwe Jimmy sika to wo say me ho kire me eti asik eto obi sika no ayusu me say me put the sana me say match what say busum ya wie pepepe eti sana be sie e be si eti bude mo lenda meja okwan e be firu edru mande na unten nka sabra ye dribe di bronya wa wurai ye be to form atwase ye do be to form atwase em wa wu say yes kwase abuo eya na mamu happy e de be yesua de ye be yusu papa as a skip go to amani pa wu say bone emu here mame wo betimi akọ why yo mo fa yi de ono so wakodi obi yira ma si ekunu si ende mo fa nto so
Some say to for munti. Abi je mo fa to so mai. Sound o. Okay. Na minya ka. Me de nantiam na. Montwe kakra na yatie bi. Me ba fie no. Obi say wiye no, eduabo be pie mu pe. Na aboboba. Ko buru ne so ya be wi asam no kama ye. Kasa. O kai no me fa ne tra ma fa anya asem. Ena me di ko fie. Ti ade chie na me bo. Me yonko na amane say. Endra me kwa asem si wo say ni say na akosi. No sesa na me sen ani. By dia na me ye. Na me se dia ni kunu ne kan ne se me ntwen na mehu. Ti sese no oba no. Ono ne se won ware ye. Yakwa homa ne so ne nkotie abrantie. Mo amu manhwe sa program we bi no. Ose wo obi ototals. Koye adwuma we area bi no koshi abayewa bi. No ne abayewa ne kekan. Emo starting branching. Na memu wa ya ka kire say brotherhood rules number 1. Don't go to Salome and konkoda oba dem and onu breaking say rules no and wo call Salome and adwo no ba ne kum say wo kokwan so no be kire no nyame nko an ne bossa show so dwane ye and wo say be man ka kire nso wontu no be we free wo no na bra boy ya say na ye say asem fofrasi kan boy ni bra ba wa be ka traffic o amane so 1 hello hello 1 and 2 Abijim. Hello. Braje ma he. Hello Braje. So, but talk to me nka. Braje mi tu nka o ma he. Oh mami. Na kanana esa woni ye be adwumadie na emisa traffic aka wahyem na. Wo bra ide asem na asie. That's a media. Instation na amana basa. Eya dai. Dadie. Me mo ka say me bra wa yenya media. Oh. Ada oba ye na oba ha ba ye na die na asie. Oh, Kevin, mo ma line na ma ye. Oh. Asa o line ni breaki. O line ni kwa chiri. Dan ho kakra me hwade. Hello. Hello, Braje Utemenka. Me pa twa me to. Kyle, mo ma hwe ma ye. Me ka say uti awi uti na fe ugina bodwo se. Wo de me de ye kan na me de baba be yu hu ne ma. Hello. Hello, o ya tapeni na kakra. Ah, penny for so de nko mo yu kakra no na anyi. Hello, Braje. Me pa twa to me. Asa ya na o line na eti kwa chiri. Da ho kakra me hwade. Samsung for some the Galaxy 06 aba e bosu 1499 bo ro mo shop kwa GB kotoma we refe ni bronya. Hello Mpata to me. Abram pani mu miem kakra ma na send voice ni kwa chiri. Hello aha Braje ye ntie o ade na asie Mpata to me mo ka. mo friend no mobile phone so me nhwe na we ne wa mo ayen mo friend no mobile phone so ma yen oh me pa joy can roofing company limited kona kwa GB ye IBL self lock MS standard sheet 0,000 ye be boy down so ansa na ye di bronyan pre-color coated na kwa GB self-cleansing property, no leakages, no rusting, supreme concrete product, alloys trusses, Obama free estimate. You also go by and papa me any police station there and share touch my hands brigade. Ye wood west and so eka home 0540-125-816 Obuasi baby diapers. Afi ye be wo 100% kona kwa GB. Akoda to ho be wo say we say 0240-306-394. Me pacho me ko Canada. Ye tu kwan sabri ye kwa ku di bronya wa bruchire ye ko fia de obi amfa na ni nkire ho. Me pacho o mo number ne 0249000448 Sarakoba Unisex Fashion. Bronya ye ne ye yire ne ye manyina e ho ne ye ko tontade. Ebusia no gbo wura ho a mo be pie no. Ajari bi mpaboa bed bi ho. Ye wo swami
Yene so Michelle ne die no hwe 0244797215 holy mosquito spray na ko ayen tontum aduro tatahwe also spray 15 minutes ansan wa wura ho ayen tontum so kronsuo entate akoko ni tuntum ne nyina efie wura obeyi wo nyina firi ho amwatima da 0322037623 me pa cho Lester Ghana amwase o amwase kone ko gibi ubu nsape kone ko gibi your extra long heavy flow ko na ko gibi liners e dia shimo e dia mawo me pa cho ye oketi ababy o 2 to see no a 0302235295 enkwa amane so hello Brajay. Hello, Brajay. Yay, Radi Abedjumo. A Jumani mus stress and what chain I put on staying at Timono. Two to me and now upon one or so in wedding, Eddie. Oh, Debbie, Eddie. Hello. Yes, madam. Brajay. Eddie and Essie, who ran a back oil. Say, dear, I'm not touching the Minian or by any other bias. Eddie and Essie. You know, so when they mammy be exit. My mamma's friend was before went to be. Now, it is more than a mammy just told me. I'm in up at them. Now, yeah, no catching is a country you will be. So buy or catch race, that's Miniano, I don't saw a cat on Chobuno, when Yans was your papa need a pan. Emma, it is a 40 yards swinging out for papa and so on there, what can what name. Mean to order Nasam Beda Mona or buy. And yet I was with me put stream to Teddy and I didn't more canon. Naturally, the air corner a cobony. Nti obi kire baby say yam fa nan ko ye de ne ko ho ne ye ko je dura ye digitally nan kakra afi ye da wa wa bibi ahwe ni so preko pana bibi ahwe ni so no kasa ye na afi ko sa wato ho wan so bibi o se se bibi ahwe ni so o se bibi akbo na ni so wato ho na no ano no wan ka bibi hey, BB, Cosway, it is a Masiana. The battle heavy. The table is a portrait, young woman, and Sana, the old guy. Nabra, no munino, the also a jet or corner. Oh, they say the entrance as a Missy in the Yahuno. You soon can say, be built by a day years, 3 months, and I think a year. Yeah, that's it. Hey, memu wan hwe ye e ma yo abani bia baifu gay yi nim se wo be ma wo tumi am wa ban ne dem ni ku dem o me se champion te wote so mami me dance so mami won say abrante no koye adwuma wo epom ho yes boga ne so ne ye be kasa show we so jana she wa beba ewura hwe na so she blue a ho hadwen ria na nya no meze champion kasa so mami won say abrante no eba ha sei no wo se wo mko say ataya wo mko ye adwuma no na girl no ekonsuo ema wo a wo ye ahobrasie eni na bibia ni wa na kire se sabio wo ekura na se no ni obi wo enti no eche kura ansa na one ne keka ya wo prince ya wo mutrase wo dani demu a tembia no ne ade na one particular day Mr. Champion hello nana kwa me so so ne be kasa yeti o na ni no be kasa no mun kasa se yeti o wada woro o de friends yin la ni fanta mi sempa na yin la sempa ni wadi mu kwa na friends mo wata yi friend se me di bi de mamba ho se
me fraud no. And I'm not so much because let me not chance and casa. I know the audio we are tuning in and say Frau Frey no crackra. No papa na say the show na o ti me would do I would do their brain. But no mama reply. And I'm saying no, let me talk on air for the lady to know that I will never ever have that man of defrauding her. But the matter matter say. Nana Kwame, what you need na ya ti ase se ni sika wa gia tum se ni sika wo ho de ye da pen na ni sabe ka ni sika eno na hia ye enye lo ya de ya ne mo ya dia ma mi te wa dia mi nya me de ma wunya wo de be ma yiri fishi ya de ufu beba no wabushafo abetia wo fui ti wo fra no esemu se na wo beka wa for wo people pa you ane nada ayu sunu dubai aduma denden dollars ekura no de ba wasadi ama ge we na nkasa na sem no kasa be bra me pressure me wunti na kwa me wadie wo fa hu ni da mi fi chapo de kasa. So I mean na me kasa na me ka me bi say abrantie no woni no etenase a omotwempra no na baba no bi no wa kire se wo ekunu so odada no se bi etesa now se wo je boy no ho a contract dey menim because one particular day and wo share that tone in safre boy and say wa fe no enti wo mra and abrantie no so ekwa that day no anso na okuru no eba ya obebe pie eso no na ne ye kan nyina ne say so pass abrantie ya wo ye adwuma for a long time wabobra wonni won kwada bebre now afide we say ekokoyi no at least nka be ma no ebeto no na say nko person pepe bi eka na echinye ne nsem bia ya ekos na kofa we nyina ba na ne ye kan say mantie they say muhwe yie pa o ene ewiase be bia ya aduro no ya ekro no enye friends say ahodwo kura obi ani abre ena boni so ba enipatim say obi ehun say Kristo ne de yesom no na ya na wo che enti obi afa kwoti kwa na wo de ajew ebi ni asem ya esi awie ti ne ya kan say sana we no akwa ebusuafo media ebi atom ebusua yakoye ho niema no ya boka over 70 million enu nti se wan kwankwa ye ho niema na so do ebusua eda aseni ade a ebusua ni nyina ebesa ti niema sene se abade arewo papa no so no waka enibre wo ma metu no fu wantie enti se abasa no a momoka na munye bibia na nkofu obia so biem wonhini ni sina be asomdwe ebeba na obia so atra se abone bra ne mfom so no entimi ema nkofu ho emekire mo wo ebusua ni mo medema no asi ole na tutu my lady medase yesre nyame onkonkon se onfa ye nua be ma ne kransi yie ne mom se na betwa no kwasem se wo beba wiase na sabe mpredua wa mo brabo ese fata bi na wobakwa kwadi obi yira ma akoso akuma akawo na akun afiri wiase de ene na kyese watemu so pa ene santi yede nam so edi tu mama bifo ene mama bifo amudi nkofo yire nom woni mu dia woni mu hu atwe hu firi ho kose na ma ya na abada bi mu adwamanfo be ma be hwe ne sadi obekwa ma be ma foforo afa no wutira anye ye na akofa saa oba we a otise ya edi asem bebrewo edi wowu na bebrewo mama bi no so padeyefo cause according to abema yi ba ha wose no abaya ne di kan ba ne fie o na wo fa no enu na chi na no woko oba ne dem na one day okọ wiwie ye no na hu so obi gbopun kokoko hwe ye na kese be ma foforo na be ma ni busa ne se krache wa ma ne wa ha wo so so heda no so busa ne se masa wo so wa ma ne wa ha ho no ma ne won ne se krache hwe ohu yie na nya sa de beto wo no wo mpe ni nyina chie na ya ma won ni nyina chie no abaya ne sa akeka bai wa mpamo no no wasa ye dai se wa hu mpodi ya wa hunu be ma na beto wo ni no wasa aba no wasa afa no hwede na akosie wawu sabe ewu hunu ewu bi a sabe fa so bi anya de eni so abema wonim de da wanim eti ye nam so di tufo se sabe mpredua sa mo a mo fa nkofo yire no no monya very careful cause nya obia na ofa na ade ode ho be de be chew dan na me ka se me se wo ne yonko no se madamfo ne kura na sabe wode ne bibia be ma wo sa die ne yire anani kundu amfa ne ma wo da bia no de ye mfa nche eti mestre sa mema binum ne mema binum a mo pa ade yefo a mo fa nkofo yire no no
mofa be ma idie enye futu sem na owu bi wo ho no ma se be preduasa time cause we emfaso bi aheda ni so we sebe preduasa be ka se kwase awuo cause ade no enye nipa na be won ni o se twe ho wo se still also waku ato atwe na fa na yire enti wo ko obi yire ho a you very careful saa na wo ko obi kunu ho nsusu a you very careful na nipa no wodo ne yire ana wodo ni kuna obeti wafiri ho na wafa e kan se ne yire na na se ni kunu no na emfaso obi anyede ama so esi wakofa asem de abere wabusua na wo biti ne ba bia no won ko di wo ba bia na duabo asa be ka no enti eduru mre bia ya ka asem bi so owuo se afie wo owuo we wutira nya na be sa abusua ni nyina eti mama mani na ho e wo sa kwan ne so ma le me de ma no asi me so me da wase na akosho abakwadwo me jiwudi kwadwo bomodin asesa brante ye Lenda usi krobe na mo brono be na mo so no na kwadwo ntie na asem no ha me na me wo ajiman na wo he ajiman eno no so wo he no on so wo arega kwadwo ose no no wo ajiman obai eno ose wo be ma yi a ono de odidi ni tadua ho yi ono so ade arega yo etina de wo ho no na na brampa my lady on say abebe ya sem da bia ya meka se nipa ya ba no ho ye nsuro nyame ti abebe de betwa na my lady ekotwa no se bosum ya wie ye se krache na send this kana meto na account mu a my lady konfo asam wa bi obi amechia no one na free ye na mechire no kwan no de o peso ye be ma ni bia no na kwan wo ho no mfa ne mfa so my lady na me ba asem we so emema bi ni maya bi emfa nsem we ntu onhofo ene wiase na da my lady na hokwa obi o si bibia ni ba bia woju ho achi na bibi beto na nkanya asem kura my lady se okọ wie obi yire dia nka ne dem de okopede yi hwa mane ne oha wa akofa beto abusuan kura bi kura ye kakra wo moje dametu sre afi no mo kwa akopesika akoye ho ne ma san ya to adaka akosia se ba bia wo body ni kura ye close to him ti obe no enti my lady emema ne maya bi mfa sa de asi mfantu onwofo na wiase ne na hokwa obi kase obeye wo a na wankasa so wada ho so my lady me dase pi yenso dase ye man ye nuanom am ye videos mo boa ye me koma ye on my channel awie ye chiao tino can imagine sweetheart psa awie ye bo abaso na Habiba Media obapa awie wo mame me chiao pa kwesi official kwesi awie me chiao pa ena Kenny Chelsea enso ye chia no ena ohene ba munyina ye damase papa wangana naje ye chia pa me pastor give us P capsules konne kwajibi bema niema nko yodu sen matim now die ya konne kwajibi give us co capsules 20 ebe tuni nyina free ho yes about Mr. Betu typhoid ni join this nyina free ho konne kwajibi ni capsules na tunam sa ya de nyina 0543222470 me pacho bo heba and medical research center adwato adomanu fu ani kirem wo ye free screen ye nyina ye ko bi ye kwa akwohwe obia efena ni kire ho blood sugar fu ani kirem na wo na bibi wo ma treatment no ate so ama 30% ye nyina de ani kirem omo branch se oh my Ghana ba bia no wo ye bi wo nti de ben wo no akọ 0257472506 Liberty Conference ye nyina ko bompa ye ko dimpaye 21st ye nyina de ani kirem bronyan ye de hu nyina ko dija ye kwa ko bompaye oti we ye breaking of bread any communion wine ye nyina mfa ye ni kirem Jubilee Park anopa hono mo a no nsia pepepepe achoye maami estanya meche ejinemu omunyina ba be bonyom Mama Esther Minister Kwame Jedu and Minister Moses okay osebra ne rade mfa ne so ema wonye nhwa oh glory hallelujah Lawson Beverages Company delay my capsules me pacho be ma wa mre kona kwajibi said the bear betimi aginam ko na kwaji ode 0248619999 antibeki ewe baby a wo bia me cha grow fine grow fine moja grow koko ya moja so ate grow fine grow fine ba obra yo munye grow fine grow fine grow fine kona kwajibi ushia e ka ne ba bia nso wa wo awie na person ho ye fe grow fine 0244 596
532 nako ji grow fine na obe grow fine ebusuafo abranti ne kire no ketewa bi da bi aduro no ebeso ne pam emamu wa monhwe ye nkofo ayire no mo maiwa na aba ne bebre ye cobra obejijiwa kokum 0555931931 na wo bra ahoma so awudu hadiya waba pretty gifted ja wrinkler and so e was so kandedi and ansena no ho fa no na de ne ho ye strong hello ajampa cho yentio Mama bacho na pombo ko die radio adom ne mo mpai bo ye ho ye ya me asile bacho me kakakra ele afa ni na bai die ye me kanyina no boy na why na adwe se opeso office no sika no ni na so mo bia bi die sika no me bi ja ta se o na so ebi a wondan bia so sendis kada kura de mu bia ono na sifu ni na bia ngi so peno wa sama o pe mi ya ba si kamera no e na pe si ni ya ba o ma na adwum na ho aso bi a 7 na adwum ya yira so adwum ho ngi ma ni bi sha sa bi nyansa e na be ma no so a wakowo no ono an kasa no pe ni wu ono an pe ni obi yire o ko fa na sa yede obi yire what Jimmy ngo bi yire de enko ma bebre de enko an nyina ho so bi na de nchu o ba sha ko fa bere o kuja po o bi yire de o fa bi ha mu o do ma ha na mbi de shi da ma se de mo Nana yaw papasen oso no so wa ha ebi hello yentio na ya jo so yo hini ni kwa batopa na bwe ni wuli ne ane na ya temo mutam ko pa abi ya mzee program pa bi pata mama ba ko ko ba de twete tu ma mete wa ba fu de ko me bra ba da ma ni sinamo yanzu ya da say Bismarck Boateng good afternoon Bismarck it is saying me say wo ye ane nyame ya doma ya wada women of faith so the Lord is our victorious banner me may on beba be on presentation fe mama hunu sesebe onyame onyayi mu nyame adom taye chipa on beba me na efe ko china nso ma feel no ofake omo America obeba ne bra be presentation o kama eso edi amai na auntie Agnes osekufo America auntie age nyame hirawo nyame na yensa kan kama sa pepe emo bag num 5x5 no bag no enum ena tasty tom adaka baako geshi adaka baako ena nwa adaka baako abedwafo 2000 ena sompa chede 1000 waya batayo onyame oshirane pa yonko hello oba pa entie we hello good afternoon ya je oso entie Amia kope baby do hello ejampa che odi yentio mpa cho me mama home maje usu awura mpa che yentio you mpa cho ye premi Collins with a Kenya you Collins na abranking ya afuni no baby to me that was 2014 na me you fit ask me osi ababa no bi wo tebi osu wo nifu ema menene ye de bi ni ene na ti na ji tebi wo fe na ka se me se tita no kunu ana no wo boa no ti ni kunu wo wa wo mi anta de menene e wi a gide ne wo na ho ana be ma ne track de ti ho ono bi track de ti te yi ana o de ka de ti ho ana mi ti we ya fa what ne brow di le chi ni lu ne brow di le chi ni lu mami afi o to mo man sa fo no man de ni ko fi nku ana mi na o brow di o be da o de mo sa e de no ko bo na fa la ba kwa no se so ni
No ka tell me say me kono no no bua ma anga no kin. Mami. Na we nya nyame abra nka nya wuo na wo ba ko. Enye science e wa ba. E mai wana abani bi no minim di omo hwe. Na nka obi fra brochira ba onu se ne girlfriend wo Ghana. Ne girlfriend akohia ne kama. One na ko baby omo koda. Se na bai wana wo teche dadem. E dadem no odi achi. The boyfriend wo fra brochira ba ne nim sa bai wana wo. Ne ba dadem techa wo chenufu ano peche be akoda be bo so me miensa. We jano na obi tia boy ne na so na boy ne se kire. Me na me kroko du America. Musa my way. Ya muti mu be ku krofoma mamu a. Hello. Me pacho yenti o. Ya je osu. Me pacho brado fra atoma no kada mi me tan number wa. Me pacho mi ni number. Bla ya oba do me. Sompa no me ramo pa kan be mi ndi ngomo. Abrampa, oso po number o. Chatwo phone. Yo. We are of the member of Ephraim. Hello. 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 Hello, Abaya Maudi and you. Good afternoon. Afternoon. Radia Dominum Pie when we pa. Yes. Abaya na some can what think quite Now I didn't. You think for la Sompa and the member Subu Mapa, your papa, it's kind of more fine set Papa. More fine channel, quite more magic, more fine channel. You know what I say? The new object now 4 years. Wako wale from us, I want to know you know many things. And my Yenona, that's my brother, and my book, my papa, it's more fine channel. Yada se matari free Ans Boutique Sanka Plaza Camara Oben Kolebu. Ebedi bro nya ntade ahodo aya wodi aba. Casuals any evenings any bibia. Bags bibia tua ne bo ne so da form say abrewa no fo. Shadrack ebe wale hwa na kotonyema. Di akoyi obe hu ade di ama no. Shadrack yenya oba obe wani. Ans Boutique so obe so pride ntade nyina. And lady Nancy Shadrack Adibia why? My lady, your reception. Why, and a me chrim we. My lady, who? I did a Shadrack. Why, Omude, a year condom, a big Guhana Shadrack botote. Condom, Shadrack, my lady, me not say Baba catching me so or Baba with the condom no quay. I will cry bells, my lady. Now they say be a better there be no ban be a wound danger. Debbie, my lady, my lady, Yechirisa, Pentecost for the summer by one Yechirisa, my lady. So, Bapa Bunisana, so Nana saying, be a da or two cosia, my lady, Tunufu, which might only no Codadia, only Ossu, my lady Tunufu, Shadrack is Subano or Danedy, and was a second. My Neboto, Jensi, and Nimua, saying, cut you. Said Diana Shadrack, Diana, the condom, or so Jawasem was half for me. I want to go my lady. Obama Comiabi, my lady, Obama Comiabi, Obama Varasibi, Obama Di Maria, and Munina, Abemi, be my lady, also who say Yato, who said I can't go the men first. I was Yakasi, see a pound. Watch about to us, some Panko Mebola. I would Basubo imagine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nko a wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eyayare sabia
yare bia wutimi de kɔ ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica na stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho fra 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Middle. Nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne me na mu twetwe me no. Emu aye titiriti. Mentumi pon sorry. Wo na enwanwa. Enu me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3p garlic mixture ba. Enti num bi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3p garlic mixture. Ani 3p garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Na no na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidrobi omo de aba. Your friend 3p garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya senketoa. 3p garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3p a. Ebejane se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Ananse nkoda wo nya nyamfie dumienu. FDA agi edwede nkratoso yi atum. 3p garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e 024 89 28824 and 020 100 0021. This year market. You go for a